nii, ja algabki tööpäev. Nii, neid vaate hakkame siis tühjendama, võtsime need korgid koos teibiga pealt ära. Muidu kasutatakse punne, aga punid said otsa. Siin peal on siis veinikood, peame kindlaks tegema, et selle mahuti peal on sama kood, seal ka paistab midagi, kollase paberi peal kirjas. Peame vaatama, et kõik klapib, et kõik need liinid jookseksid õigesti, et peame liinid ka üle vaatama veel. Ja siin on siis BMS-iga, mis on mingi kemikaal koos väävliga, siis kaltsud, et kui maha läheb, siis saame maha nühkida. Nii, selline tööleht on meil siis, et kui hakkad asju tegema, siis järjest kriipsutad siin maha. Need üldiselt on päris head juhised ka. Peame siis vasksulfaati lisama siia 15,4 grammi ja lahjendame sellega, tähendab 15 liitri soeveega. Nii, siin tünni sees on siis need odad, millega imeme selle veini välja vaatedest ja kõik need liinid tuleb puhtaks teha. Nii, siin sinises ämbris on siis sidrunappe ja siin mustas on selline asi nagu äätsipp. See äätsipp on siis alus ja see sidrunappe on siis hape, et need neutraliseerivad üksteist, et kõigepealt läheb see alus läbi voolikute, paneme selle suure 200 liitrise tünni sisse valame ämbri ja siis läheb see sidrunappe ja siis läheb puhas vesi läbi ja siis ongi korralikult puhtad need voolikud. Nii, ja pärast tuleb ämber ka nendest kemikaalidest puhtaks loputada. Siin lähevad meil tõstukid. Ja siin on meie ilus vaade. Seal saab lõunatada. Nii, see on siis vasksulfaat, täpselt 15,4 grammi. Ja see tuleb siis sealt suure mahuti ülevalt sisse tilgutada. Nii, see on siin monopump siis. See ülemine osa siin on see vaakum siis ja alumisest läheb ta nagu edasi, kuigi seda pumpa saab ka kahesuunaliselt kasutada, aga jah, ja siit paneme ta tööle. Nii, ja siin vein voolabki läbi praegu. Peab lihtsalt kindlaks tegema, et ei ole sellist hetke, kui mõlemad kraanid on kinni. Et üks läheb tavaliselt, üks on poole vaadiga ees. Et tavaliselt siis see vasak pool, mis läheb ees. Ja nii see tühjendamine käibki. Siit läheb see siis üles ja siis sealt edasi ülevalt selle tünni sisse või mahuti. Nii, tuleb siis siit. Siin on mingi vasksulfaadi lisand. Yeah. Nii, ja peale seda, kui vaadist on vein siia mahutisse lastud, siis tuleb see, tahetakse, et see vein ka seguneks. Et siis selle vooliku kaudu see pump imeb sisse ja ülemise vooliku kaudu see sinise ja läheb üles ja samamoodi sealt ülevalt sisse siis.
see on siis Crushist läheb siia pressi, kus pressitakse siis see maht välja. Siin see maht tuleb. Siis selle pumba abil liigutatakse see järgmisesse mahutisse siis. Nii, siin on siis järgmised vaadid, mis me tühjaks teeme. Et veinitegijad peavad tulema ja maitsma seda ka. Võtavad sihukese toru moodi asjaga, panevad oma klaasi sisse, maitsvad ja siis sülitavad välja jälle. Et kõik oleks korras selle veiniga enne, kui paneme järgmisse mahutisse siis. Korgi võtame pealt ära. Ja läheb järgmine laar. Nii, vahepeal peame ka lisandeid panema veini sisse, et aidata käärimisega näiteks. Siin on Add Nutrient With End, mis muideks on Eestis toodetud. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 running, running, and. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wild. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Lose control, our body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Let's keep running, running, and running, running. Come on, y'all. Let's get cool. Let's get cool. And while I get cool. Let's get cool. And while I get cool. Kui see vein on natukene juba küpsem või ei kääri enam niimoodi, et siis täidame robotiga. Muidu on nii nagu pump ikka, aga seal vahepeal on ka robot, kus need tuled vilguvad. Et kui tuli hakkab aeglasemalt vilkuma, siis tähendab, et on lähedal sellele täis ja kui hakkab piiksuma, siis ongi täis, et jääb ise seisma. Et selle robotiga on päris hea lihtne neid täita, muidu on tavalise kraaniga olnud, kui on see kääriv vein või fermenteeriv siis. Et kuna see vahtu oleks nii palju, kui ta veel on selline noorem vein või käärib veel, et siis see robot pannakse pange. Aga praegu juba ei vahuta nii palju, et saab kasutada robotit küll. What a master. Nii, praegu siis imeme seda pealmist veinikihti ära.
sellepärast, et sinna all põhjas on siis surnud pärmirakud, mis selle käärimise käigus tekivad või selle fermenteerimise käigus siis. Ja jah, et proovime võimalikult palju seda puhast veini kätte saada ja need surnud pärmirakud, need lähevad kompostiks. Work harder. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. How was your dinner? It was good. It was good? It's a very cool place. Yeah? I need to go. Feels very holy. Holy. Oh, this is in a church, isn't it? Very cool. What are you doing? Oh, maybe I'll go. Hello, Hannes! Hello! Selle paadiga oli selline lugu, et lasin täis ja hakkas lekkima. Et siin on selline joon ka näha, kus ta lekkinud on. Et sellisel puhul aitab sageli soe vesi, kuum vesi, lased selle peale, siis puit paisub ja jääb vee kindlaks jälle. Et muidu kasutatakse seesmist, et paned sukse otsiku sisse sealt august ja laseb kuuma vett igale poole. Aga kui ikkagi lekib, siis saab väljast ka lasta. Sageli me lämmastikgaasiga lükkame siis selle veini nendesse vaatidesse, aga kui need on liiga täis, et kuna see lämmastik nagu ajab mullitama selle, siis võib üle lennata, et siis kasutame ämbreid ja siis ämbritega kallame vaatidesse läbi sellise lehtri. Ja kui jääb üle, siis läheb kuhugi mujale veinimahutisse see ämber või baar. Ja selleks täitmiseks me kasutame siis sellist mõõtühikut nagu 2 finger joints ja 1 finger joint. Ehk siis kui ta veel käärib, siis kasutame niimoodi, et pannad selle sõrme siia sisse ja siis puutub siit sõrme otsa, aga kui ta enam ei kääri, et siis puutub selle teise liigese siit juba ära või esimese liigese puutub ära. It's up to you.
Hi, my name's Glenn. I'm the cellar manager at Mollyduca Wines. When the grapes arrive here at Mollyduca Wines, they go into our crusher, which is called a tailor's bin. That also weighs the amount of tons for us as well. From there it goes through the crusher. The grapes on their bunches go through a destemmer. The grapes are knocked off and go through a cassette which squishes the grapes. The stems are pumped out the back. Once it goes down through the cassette, it's pumped through the winery to a ferment tank. Once it reaches the ferment tank, we will do our additions to it, so acid and yeast to start the fermentation process. For the next 6 days, we'll do 4 pump overs a day. So we suck the wine from the bottom of the tank, pump it up the top through an irrigator over the skins and let it run back through. And that's how it gets its colour and its tannins and its flavours. Once the wine reaches about 5 or 6 Beaumet, after 6 days, we will heat the wine, get it really active, and then it goes into a press. Presses then press it off to a tank where the barrel team, where Hannes has been involved this vintage, then fill it to 1 or 2 year old oak and brand new oak, where it's left to ferment for its last 5 or 6 Beaumet, which takes about a week to do. Once that's finished, we will then pump it out of the barrels into another tank, let it settle for a couple of days, and then we will rake all the clear stuff off and leaving just the sludge at the bottom, which we call lees. So when it comes to maturating red wine, which means putting it into barrel, there's several different ways that you can do it. Here at Mollyduca, we will use brand new oak, 1 and 2 year old oak, and obviously it ferments. So we strip all of the barrel flavour with the rolling motion of the ferment from very, very young oak. Other places will finish their ferment and they will pump it into their barrels and leave it for 18 months to 2 years to slowly let the oak flavours seep into the wine. Depending on the winery, depending on the style and how long it's in oak for. For white wine, we will crush the grape straight to the press. We won't go to the fermenter to start with, we'll go straight to the press. We'll press the skins off straight away, so when it gets to a tank, it's just white juice. Then we add our yeast and our acids to start the ferment process. That doesn't go to barrel, that will stay in tank until it's finished fermenting, and then we'll rake the clear stuff off the sludge, and that's pretty much really it for white. For rosé, it's a red grape that's treated like a white wine. So the red grape comes in, it's crushed straight to the press, it's pressed off, goes straight to a tank where the ads are done, the yeast and acid. Once the ferment's finished, again, we pump all the wine off, leaving the sludge, and that's it. I hope that helps explain how wine's made. And you never come back, and you never come back to, and you never come back, and you never come back to.